Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ете лескоро рахмети, лескоро милост, јардами, поддршка, нури, племенитост. Тој упрал аменде, тај упрал сао, чачутне, мумини. Сарсова кергја мар упрал оерджани. Одевелте му кел по рахмету кал олесте. Одромчико дженнети пердој каре. Харој, колај, нане. Ama şükür edevleske so Allah Celle Şanuhu bire utlukaya biringe amen. Amen tenaka taroakava parodrom se ikrajka akale. Paredrom eskeri vesela ki halka amare magle peygambereske. Odoleske amen sien but zahvalna edevleske so sien kotor taro hakikati kova pirela prema amare pejgambereskere postavke. Сар слушај дикена амари слика кера тутни презентација каше амендри сиек кабури теледер пишинела намази зикири тајчити ба Кур'ани узало кабуира. Вакерге кај те кылдине намази узало кабуира ширктано. А каске кылдина е дева намазијаме? Те амаро намази керген ниети те кылдина е кабуреске ја ширк. Узало Аллах Джелле Шануху переа бавереске и сежда бе. Ја ширк. Ама, то ниети, те си не о Аллах Джелле Шану, тега ни о намази, узало кабира, лочарела е муленги. А калеске ка следине намари доказија. Кери бе зикири, ко кабира. Те ашаре, те славине, те байраре, девлес короанаф, вакириндор, ла илаха иллаллах. На нева вер девер семо Аллах. А каваи теухиди кардаш. Чибјаја искажинаја е девлес коро и екипа, без разлика дали Араклјоваја узали Кјаба или узал некова кабр. О, хоџа, ту Кјаба ем кабр и екереја? На, ка следиунен доказија, кај ки Кјаба да иси кабр. Те окујнел пе Кур'ани, узало кабуира. Кур'ани те окујнел пе сои, Кур'ани тано е девлескоро келами, келам тано сафати е девлескоро. О Кур'ани на не створение махлюка, него о Кур'ани тано лично е девлескоро сафати кија каја дуњаја. О куиндор Кур'ани узало кабуира, саршаите шир. Него о куиба Кур'ан узало кабуира, олескери намена, тај ониети тано тело ќарелбе еме и теске со Араклјола ко кабуира. Пак ја каја тема, амен, припреминјам доказија. Соске доказија, соске амародини исламијети. Амародром родела доказија. Вакерела у Аллах Джелле Шануху ан Кур'ани азиму шан, Кул хату бурханекум ин кунтум садикин. Вакероленге ей Мухаммед, анен тумаре доказјате вакере научачипа. Значи, ама родини, темелимо, базиримо, ки основа доказенги. Амен и си амен доборон буд алим ја, машкаро ехли суннет вел джема. Овај амародром тај месеви. Со метере динавсине чаче одола лила,
доказенцар, хава совлико девел, мобоика ресен сине олила, на манглюм те и кала волила, кола ресена мобой, те си кала тобор доказија и си амен, само матева керен филан ходжа почвингјате ашарел пе периленца. Мере алимен, мере лила, амаре доказија, калален, хем качивален кој е заслужно тан, мубарек от тан. Сега мен са игија кераја, амаре ходжаларенге, амаре имаменге, амаре учењаконге, кастар се недеја, ланцоја, непрекинато, лелямој. Амен не ги буца игја. А каватром, амен, налаја доказија амаре имамен дар, а кавадром, си каваја бут, побаро чекор, побаро пенџарибе, побари сила. Со акавадромо доказија кала оленгере алимен. Миро алими манге. Те вакерамле да туке, туксијан кашуко премал мере алимја. Ама акавадром, калав доказија тере алименда. Алимја каскетува кереа, ја олендар лилачити не напе, ја Олао хакова керена, ја амен олендар сиклјоваја, Олаи амаре представникја, Олаи амаре предводникја, амен темелинаја амен коленгере лила вакерена. Еке меда, тумаре алимендар, сарсои ибни Теймие, ибни Кесир, ибни Кајим ел Джевзие, колаитане ученикја ибни Теймијаскере. Ера, мелава англиманде ленгоролил. Лил, Китабу Рух, автор ибни Кајим ел Джевзие. Бутеđe ненцар сиум сине колафикерива, кеда дикле ибни Кајим ел Джевзие, мангле теленолил, кеда шунге сокерела Андре Лафи, сумнинге кајакава ибни Кајим ел Джевзие, на неодова ибни Кајим ел Джевзие ибн Теймијаскоро ученико, ама баре среќаке о автоирада колафишинге лично предила, ашарге е ибни Теймија, панда англедер тари таро лил кај лично ученико Ибн Теймијаскоро пишинела акава китапи со араклела кемере васта. Ман исимале ки кораничи, тумен шајте аракенле туменге ко ваверачи бја, мислинава кај ко босанско да постоинела акава китапи, екјакате нека бешел, ме неко бор пасосја и као ги молестар, кола мангавате споделинаме. Тара кавалил, какера лафи. Дали намази ко гробија и деколимо. Која кавалил, ленгоро ходжа, сова кебја. Субханалла, джемат, меа кавате напоменина. Некој ти калел манге докази мере, ходжастар, ме више му меа правава. Меака направава ленгере ходжастар. Доказија кај амен сијем ко права. А каде ола, перена ки најниско дереджа, буд ладжутно степен, со само джахилина не те ладжа. Се джахили ко свако моменти, са и овна и джандо, дори бе ходжастар така и тел по джандо, ке така вакерел овда грешиња. И онда ходжана, те на не те ходжа, те не гирињам то порекло, онда котари гиден ту. Амен дева ми кераја, ки амари програма, хем те дика, о прво хадиси ки тема дали кодинела пе намази ко гробја. Еке джемати муслими. Ки тема дике накате намази ко кабуира. О хадиси шериф, ја кавајтанес. Пренесинела пе Таројезид бин Харун. Ауф таро Тейми. Ауф таро Осман Мехди.
кај о Ибн Сас, уравдо колокешеа, придружинја пејеке дженазаке, джико гробија. Те приметине на акала пуранелила, одма дена посенеди кој кастар леля. Акате си кавела пеј сила да е пуране и денгери. Поланцот ленане, чина тој. Ама акате цитринела пе поланцот да, кола пренесинена, акава хадиси, кова перела ки категорија мефкуф хадиси. Ибн Сас уравдо колокешеа придружинела пејеке дженазаке, джико гробја. Ибн Сас вакерела. Кеда алюму зо кабуира, гробија. Кылдингюн дуй рекат ја намази. Сокер гема. Ака ја тишина сегде требела теорилтари сајгија се то ходжа. Едепи еркјани морате си. Кеда алюму зо кабуира кылдингюм дуй рекат ја намази, тај му думо да јан дингюм ки е грик. Кылдингја по намази, тато вакти, да? Да јан дингја те вакера тело е каш, ки е грик, мирис совлитани ко девел, ко Аллах джелешану, демек, валлахи, панда мо калби си не джангавдо, меме јакја панлюм мо калби свесно ем джангавдо, на засучум. Кеда шунгюм е гласо таро кабуира, омеити, лафике. Аму нели сине? Со имуло? Кој имуло? То калби имуло. Дик то ходжа сова керел. Дживдеј. Омеити, таро кабури вакергја, ава попаше. Те намазе. Макер манге езиети, мачи маки мука, перава хасрети. Не достигнинела мангето ибадети, јали о ибадети. Тумен керена амели, шужевука, намаз ибадети. И суштина на пенџаре. Девек, јазик. Амен, сомулен. И суштина джанаја, ама амели више нашти кераја. Дека кано свестингеваме се на клевтарја кабине. Акала дуи рекјат ја намази со кылдингјан, повредно и него сасои си. Намази кылдине лапелико гробја, вакерге на то ходжа вакерге, кылдинге од табеинја. Со кераја кана амен, кој требела теладжал, кој не гирингја пеходжа, кој не гирингја пешкола, кој не гирингја подром, кој не гирингја од ова суџија ирати, куѓа пеко колин ја ме слединава, ака на каска следине, аке туке адреса, ами сима калеа пенџерле. Китабар Рух Ибн Кајим ел Џаузије, страница дешуштар. Леолил каракјакава, дали чачето ходжа вакерја или на. Акалеа мејтлилун ко право, тујтлилан ко ховајба, кардаш. Следно хадис. Дуито хадиси пренесинела петаро Ибни Ебу Дунја. Вика кава е интересно, Ибни Ебу Дунја. Ибни Ебу Дунја кој тано? Сигурно кај буџене на джаненале. Ама те читинген о Ибни Кесир буд, а кава анаф будка. Аракен ко тефсир Ибни Кесир ескоро, се јектаро најбаре авторитетија ко дин исламијети, баш од тефсири е Кур'ан керим ескоро. Ибни Ебу Дунја, Хусеин бин Али Иджли,
а овтаро Мухаммед бин Салт, а овтаро Исмаил бин Айяш, а овтаро Сабит бин Сулейм, а овтаро Калабе. Шуне. Джаиндор таро Шамки Басра, Меджава Кодром, тариш таро Шамки Басра Пирава. Кодром си. Чиндилюм, одморингюм манкоек тан. Саво тан сине одова, тан колесте паше араклио насине гробја, кавуира. Кедалелюм абдези, а ке ме подцртингюм телава. Ко гробја кылдингюм намази, бе ей инсан, не себеп авритаро гробја на кылдингјан? Туда ли саро руфати ширко керјан? Кова леа оджан дипе табеиненгоро асхабенгоро? Hem Resea prekal olende jikotoро mando peygamberi aleyhisselam, hem ulan авторитети din İslamiyete skoro, hem tire lafya nakleko kitapya Kur'ane, taро тумаре лична алинја Ибн Кајим el-Джевзие, туда ли ширк керга? На, акава докажнела кај намази ко кабуира. Не ширк се о намази, денески кодинеа. Слушај, ширк те оте. Това е тотално неписменост. Јали? Ифтира. Нека смрзи неа, хина теста, ифтирачи. Дека каде сопши. Лелюм абдези ко гробја кылдингюм намази, тамам, ајде ова да решу него надори, пали од ова засутјум, ка одморина. Кеда джамкавдјумва, улюм сведоко кај омануш, со пашлјола, ко кабури, жали мелапе манги. Никен сова керела на оманушко кабури. Ова ке јаманги. Иратарла кереа манги езиети. Тумен керена амели, ама наджанена, о вредност наджанена. Амен джанаја, о вредност е намазенгоро ибадетеско. Ама амели више нашти керај. Се амен на тем дуња. Одоле дуе рекјатенгоро намази. Со кылдингјан, тано по хаирлија. Тари дуњаја тај сасу и сикилата. Кого рекјатја кылдингјан? Кеда лелюм абдези ко гробја кылдингјум намази. Вакергјали кого? На вакерја. А омуло вакерела и бројка. Джанела ли омуло? Дичела ли омуло? Шунела ли омуло? Па кас ховавена кај ола имуле? Хем на шунена, хем на джанела панда со уголеница. Кас ховавена? Резалети? Резил лъко? Ладжаво со и джанели? На осетинеа, дебелокожец. Джахим кајка ладжа? Мангете аракја савки грешка, ко хајати на иклева вангонара. Епа, наш ти кардаш дуе хадисенцар, ту те сватине одинем ти иклеве по интернетен дерси кере. Дерси кере да буде джамби баја. Ем ке така наслони нету, нако дувар. Него ко доказим дик, то ходжа одори беше. На нему ходжа. Тулян рези јанго то ходжа, анго терелива. Аме нормал кале се джаня сава кераки махала, тере бареа котороше. Те халилам ту шајтари одеа чип халага, махалаки, нали неги. Кај ислам, дуи рекјатија намази, омуло джангля. Одола дуи рекјатенгоро намази, со кылдингјантано по хајлија тари дуњаја, тај сасо и сикилате. Шуна кана сова керела омуло. Одевелте дел хаири одоленге кола живинена ки дуњаја. Стоп! Муло туке дова керела. Една ли мулендар на не хаири? А со родела лескини доваја? Ја одевел кабулите ке га лескини доваја? Тега ни сали на амен хаири каба. Ишалла гар те овел кабули. Дик сова керела? Одевелте дел хаири одоленге. Амин јараб. Значи муло туке дова керја. Со родингју ме падал те джавки тулба.
Те hođas kerela fia dova kerena. Omulo şay tuke dova kerela. Şu yanli. Dik. Odevel te del hayri odolenge koј живене на ки дунјаја. Амин те вакера. Legar olenge amen dar selami. Aleyküm selam. Dik. Soske kuvaya ko grobja endaya selami. Legar amen dar selami. Sao bu kei panle. I što prazno na ne. Šuko na ne. Legar amen dar selami. Se olengere dovendar dobinaja nuri kogoro planine. Mađan mišim ko grobja bajrameske. Kukubre. Ne sebeb, ma te pomožinav me baba, me dija, me penja, me gade. Тут те шуна. На джавапе байрамеске ко гробја. Каскова бе? Ајде, ако намете кучавто докази, ама шум шука. Байрамеске на джавапе ко гробја мисли не? И джума со и муслимани не? Байрами. Пегамбери ке да гело ко гробја суннети? Джума ке. Е, ака на това ке джума ке джавап, ова байрамеске джавапе ли ко гробја? Пегамбери гело. Па сохова бе. Сохова резили. Şükür ederiz ki su siyasat. İmamiyete branine noçaçipe. Inače, akala te sovlaren celo ümmete. Ama ne kola manuşa isi sunayete de no hakikati agar lesmo nekas pete gazonende. Elhamdülillah so amen siyem ko akavadrom. Amin. Hem braninaya amare purane lilaim purane alimen. Hem jaya dokazenca. Ana hinati kujama nekas te napadina hem fitna uprileste ka izmislina. Lađa. Avdive cu sohbeti ca ningem neko borđene su olada, mislim je kaj kergem šip komentringe olada klip. Eki olana ale. Su znači ne lakava? Na ne nenge čeće kaza. Fitnak je biti. Kodoleske, o islam amarodrom, o sajti sova kergja, o i grup, na neni sajt naš ti ola pravi, na ne dobrom inteligentan sajt ti kero. Grup, so svako jek правила. Ислам амародрумо на не. Джахиллък одром. Неписменост. Мунафиклък одром. Фитнат одром. Ардаш бете пейгамбери. Ту муслимани ли сия? Муслимани си. То пейгамбери те аракля некаске грешка ладжа кереларијан го народ. Те ман си нема грешка ту ман деава бекардаш. А нако интернет те чиве манге флека е млач те. Мада на нема гелач, дики лач ту менде и рандили, само те джанели побори опасна ситуација. А кана наштиха, шепало дежбеш. Оленгере довендар, добинаја нури коа маро, кабурија, добором баро ковро планине. Значи моро, керибе, зикири, дова. Моро се вапи бичали бе, мулеске нури ко кабури ресела. Соске ту мангете забранинем те ховавема со хајири си тутото долестар. Аке ту ке адреса те мислим јан, мена ховавава, аке олив карши манде, аке и адреса. Китабур Рух ибн Кајим ел-Џевзие, страница палем 14. Дури на џаја бу Англија палем, страница 14, окова да хадис. Трито те дикао хадиси, ака те пишинало пандек хадиси ки ака тема. Ике накана. Пренесинела Петаро Ебу Бекир Тейми, Абдуллах бин Сали, Таролейс бин Саад, ао второ Хамид ет Тави, ао второ Мутриф Абдуллах Харис. Вакерела, ке да си не дживдо ореби ленгоро ама доста. Амен посетинаја лесине. Се олестар джанге, веле на сине. Палиле скоро мериба, на клеј дуњаја, свако џума, кераја лесине зијарети ко кабуја. Ке да нека скереја зијарети, значи дживдој. Зијарети, значи дживдој. Зијарети посет. Увеали негде со на не ништо? Хем тева кереме зијарети, кери кос, никос, ништо не. Зијарети, значи и сине, дека му доставиш ова и баја. Кераја лесине зијарети ко кабујна. Јек диве, диклум јек дженаза. Джаиндоро дори ко гробја, а дженаза да иси. Манглум,
те бичала и дженаза па си гяргюм се баро се вапита, но те бичале дженаза меда, мангюм те бичала ви дженаза си гяргюм пали дженаза. Бичал ге ми дженаза. Пали од ова со десингјапе, кылдингюм дуи рекјатија намази узало кабуира. Ле, со кергјаве аква, палим кылдингја намази ко гроби. Дикака на кылдинилапе намази ко гроби или на? Кылдинилапе ваке. Па засукјум. Комо суно, ало мануш, кој пашлела си неко кабури. Ов манцар кергјалафи. Соскето намази сигате кылдиња. Дике нали омуле? Жане нали омуле? Узиамен дели омуле? Аве нали омуле? Контакти си амен ли омулеца? Дикса, абе ли си ден амен. Дури која кавалил, пишинела кај омуле халовена билбиленгере чибјата. Дури која кавалил пишинела кај омуле, шаја вена таро ахирет и таро берзах, акали ки дуњаја, хем те поможинеле дживден ко джихад. Пренесинела пе кај Оебу Бекир ради Аллаху антано дикло ко неко бор битке сар олескоро рухи маргјапе, а ов беше на клеј дуњаја. А кале ли не става? Ага е дромеске да проказа. Онгана не? Каја чилем? Тамам, соскето намазиту сигате кылдињан демек дикля. И о мануша канал маджандило депи. Ме вакергју моја агјаруло. Ме сигате кылдињу ме одола дојреке. О вакергја, ту мен шај керена Амелија Малескоро важност на штиџа нена. Амен олескор хари иси некола букве таро сигари ме. Скијеки дивески спремиги ма. Спреминам јеке ма се коске на јака Амен олескоро важност джанаја ама нашти више кераја. Китабул Рухибника Имел Джевзие страница 15. Ме ангјум трин доказја тирели лестар, тире ходжастар, кај од табеинја о асхабја, кола сиклиле лично е пейгамберестар од джандипе, кылдинге намази ко гробја. Ме со кергјум сине зикири на намази. На неототе ни кијами, ни рукју, ни сечта. Ме само келиме и теохиди кергјум ме чибјаја. Намазитано поопасно. Со скејситу покретја, колај переа ки сештаем возвишинеа некас. Па те сине, забранимо, ка забранимо ме сине акавада, по намази, по кабуја. А каке си е пленгоро хадиси ме како вален деда? Ма ми стика од една страна ме на джанава. Ме джанава им хајри им шерри. Со друга страна джанава им спреминава деси. Ме джанава кана кава керав тумен кај керена ту. Купува хадиси тумен, тому се само кој кај керен. Дик ме амен рете те спие гена кана. Ковор докази амен кај кава. Дик лендар јек докази се сам. Трин доказја кај амаре, ангутне, авторитетија тај генерација, кылдинге намази кај си гробија. Крај, решимо проблема. Штом кергјан ниети, те кылдине е девлеске, одова на нешик. Кергјан ниети, те кылдине емулеске, бистергјане девле, олестар родеа, олестар јардымија джикереа, а калеске амен вакераја висат. Умаловажинеа, цидеа е девле, родеа олестар, емоле ваздеале, коранке девлеске, а кава и шир. Те молинету узало девел вавереске, а кава и шир. Те молинету негаске, а кава и шир. Емифтира мачи, амен на молингем, амен никас, молингем, амен е девлеске. Те локјараеме и денге сар со акала хадисија вакерена, кај амаре намазија, оленге локика, дена. Джаја агана, Курани окуинела примулики. Вакерге, мао куинен, видати. Те дика то ходжа со вакерела, Курани ко кабуира тема. Пренесинела Петаро Аббас ибн Мухаммед ед Дури. Аов, кастар, читинен тумен, кале букве иси, Јахја бин Маин, куку дикленџијакана неколе равија, неколе пренесуваче со читингјум, нали джијакана трин хадисја вакергјум, јеке дикленлите селектири на вкале болт, фонтеа, на соске джане, нали, кава ке рафту менги со баро гордост, а кава те
Кале буквенцар со јасно, Јахја бин Маин, джане нали кој таро акава мануш? О хоџа е имам Бухари јаскоро. Одолескија катемеле, кале аргюм, фонтеа болт кергюм. Јахја бин Маин. Таро Јахја бин Маин, аов таро Мубешир ел Халеви. Аов таро Абдуррахман бин Ала бин Джелладж. Аов таро Подат. Кај бакергја. Мочаво кеда каменав мукман ко кабури тајвакер бисмиллах ве ала сүннети Ресулуллах. Демек, кавгјано кабури, мукја емейте, аки доваја. Кеда мукја емейте. Бисмиллах ве ала сүннети Ресулуллах. Одова вакер евлак. А пали одова, фрде и пуф уприманде, учаро кабрде. Пали одова, упромошеро оку и ни фатиха. Семе одова шунгюм таро Абдуллах бин Омер радијаллаху. Абдуллах бин Омер радијаллаху, кој тамо очаво Хазрети Омереско. Очаво Хазрети Омер радијаллаху. Дикен палемо исто авторитети, алими, муалими, мухаддиси. Јахја бин Маин, кеда пучле Јахја бин Маине, хоџа, Курани джаизилите окои на муленге, кеда пучле Јахја бин Маине, акавај точно колил со пишинела. Кеда пучле Јахја бин Маине, башо окои ба Курани, ко кабуира овси кабја, акава хадиси сар доказ. Бухарија, скоро хоđe. Панда ли каовел ту храброст ева кере Курани бидати ко гроби? Онда ту требела саа катар оштафино требела. Са оштафино, са фаринено. Со кереато бе джандовишето. Со и сито бе мој панда те кере хадиси лафи. Панда нека старисито потребате шуне дали бидати или суннети, ме пренесенувава таро хоđа и имам Бухари јаскоро Јахја бин Маин. Тушу неа магија кале старо колестар. Катар таро интернет. Интернет веродостојно тран, башо доказија, субханаллах. Интернет исламуллах. Одолеске са делалети им заблудалес. Имамина не више са главни. Саки заблуда е фитна гена. Соске деджалескери технологија да е интернет. Емодотар највише фитна се идела машкаро муминјата и отров. Акава кај кеараке, адреса дава палем кодова лилкат бичалав ту китабу рух ибни кајмел джезие страница 17. То хоđа акава кеја. Манца на ето проблеми ка джаа канате хоđа варен дека решението проблеми. Джаа ко дуито хадиси е куранеске, хадис број 5. Тали презентација пренесинела о халал. О Хасан бин Ахмед Варрак, тар по амал Али бин Муса Хабдат. Сова керела. Сиум си неки ек дженаза е Ахмед ибн Хамбелеја. Ахмед ибн Хамбеле. Имами месебе со. Джилесте кој си не о Мухаммед Кудаме ел Джевхери. Овда алим. Овда алим, овда. Меда ленца сиум ва керела о халал, о пренесувачи. Ки дженаза си кеда омуло мукляпе ко кабури, парунге емуле, е короло си не одоте. Е короло мануш посмигјате читинел Курани. Аузу биллахи мина шејтанир раџим, посмигјате окуинел по гробја Курани. Ахмед ибн Хамбел шунгја мануша окуинела Курани, е манушеске. Гелоем вакергја, наџанеали кај те читине Курани ко кабуира тано бидати. Овда мислим ја кај бидати. Значи, олафи ко Курани, Кураните окуинел преко кабуира бидати постои дела. Дикен овда мислим ја кај бидати. Не и се, стопилингја е короле мануше таро окуина. Кеда дуира аргема мен таро кабури. Окова одуито амал со овда мухаддиси. Мухаммед бин Кудаме вакергја и Ахмед ибн Хамбелеске. Ей Ебу Абдуллах, лескоро надима. Ей Ебу Абдуллах. Само мислење и ситу башо Мубешир Халеби. Акавај дик, акава со читинена, акавај ко мухаддисија најпрецизно бути о авторитети те запазине. Цело ислам со лелем прекало авторитативно джандикама иншалла вердром со и авторитети како лафи. О Бешир
Да, со мисли не баш му Бешир Халеби, о Ахмет ибн Хамбел вакерја, овитано сика. Сика сои веродостојно мануш, башо хадиси, слободно не стар сиклев. О кудаме вакерја, епа ме не стар хадиси лелу. Саво хадиси лелям. Еке, о Мубешир, а офтаро Абдуррахман бин Джеллач, а офтар подат, олескоро дат муклава сиети, ке дака мукелпе ано кабури те окуинелпе лескео суре бекаре, олескоро почеток, тај олескоро крај, осони лескоро, таро суре бекаре. Исто агар шунгюм кај Ибн Омер, Хазрети Омер скоро чаво, агар кергја. Тега ни о Ахмет ибн Хамбел вакергја, дикен о Ахмет ибн Хамбел сармеринела поставија. Тега ни джахем вакер е короле манушеске те читинел Курани ко кабуира. Ајде. Читимја, со читимја. Нали си етика и шај пие алкохол. И си шај мете и керама код овај, нашти со ске од оваа ети дерогиримо, пали лесте и си вавера ети. А ети кои забрани ги ова. Ама еке ме раклун дока си шај пие, нашти пие. Еке агјарда некои кои со исиле јек мислење прво, те ангапелеске доказ од менинела по мислење, ту више харамите и кере туко о мислење кај бидати тано те читинелте Курани го гробија, се од ова да имами на реслјаджи од ова хадис. А некој англи лесте ресля, па од ова со ресля подсетињале, предупредињале и каѓале ске зорало докази, таро јека савко авторитети со оле убедињале те циделпе таро пурано мислење кај окуи бакурани ко кабуирата на бидати, него овда прифатења, па дури вакергја джавакере королеске, нека продушинел те читинел Курани ко гробија. Акава да кај караке, историл Китабур Рух ибн Кајим ел-Џевзие, страница 17. Джаја акана вавер хадиси, шофто хадиси тарија мари презентација. Пише акате еквашеја, куваја козики да го кабуира воек. Имам Несаи, тај вавера баре имам ја пренесинена таро Макел бин Јесар Музени, кај о пејгамбери алейхиселам вакергја, узал тумаре муле. Каја маре муле? Кере? Узал тумаре муле, значи ко гроби. Окуинен и сура Јасин. И после кој пренесинела, о исто ходжа, со и точкани мислиња на читинела, пема промениња бе. После араклја пандек хадиси вавере Али Мендарем, Ахмет ибн Хамбел пренесиња, Ебу Давуд пренесиња, Ибн Маџе пренесиња, Ибн Химбан. Сахих хадиси акаватано, тај Хаким пренесиње акава хадиси. Те окуинел пе сура Јасин, узало муле. Тиге нагана, одма куваја ко зикруллахи шериф. Тиге нагана. О Курани сои еврескоро лафи. Ин хуе илла зикрун уе Куранун мубин. Када што шуњанли кај е Куранескоро дуј тоа наш, сои тано синоним, тано зикир. О Курани тано зикири. О намази да о Аллах джелле шануху ано Курани анав кергале зикир. Па те и дозволимо намази. Те и дозволимо о Курани, Аллах солдуј тане зикири, соске Матеовел дозволимо келиме и теухид, јали исми джелал, Аллах, кај ху. Башо ху иси полемика, кавел од Делеска, а се кирин, од Делеска да иси доказва. Кади кадали ху керела пе зикири ли на? Кади кај инша, кавен доказва. Е Делеска да иси. Амен джајал. Понов. Вакерела, повтори о пејгамбери алейхиселам, повторинен тумаре муленге о ла илахе иллаллах. Ла илахе иллаллах, ла илахе иллаллах, повторинен тумаре муленге. Дика кана колила кава пишинела. Кој пишинела? Ибн Кајим ел-Џевзие акава лескоро лафитано. Баро веројатност кај акава хадиси керела лафи башо кабуира. Ко гробија те джате вакере акава ла илахе. Китабур Рух, страница 18. О хадиси забележиња имам Муслим. 916 хадис. Ења шелуш дешушовто хадиси. Акана джаја потели. Пренесинела Ебу Мухаммед Абдул Хак, кај о Шебиб бин Шейбе вакерја. Претемерел ми дај,
ми дај му кляманге аманети. Шу не ни дај со ова кергја е шејбеске. Мочаво, ке дака му кеман, ко кабури. Тергјов упримошеро, хем вакер, ей шејбескери дај. Вакер ла илахе иллаллах. Ла илахе иллаллах. Пали акава джату кеме. Дик еке акава аманети му. Ке да апелират, деме кога дова кергја, ке да апелират, диклум медија ко суно. Ми дај со ова кергја. Ва кергја манге ми дај мочаво, харицаске као овав сине мучими ко азапи. Ама о ла илаха иллаллах спасин јама. Аки оле. Ет-тескире фи ахвалил меута, имам Куртуби, страница шелу, ења шелу овто. Ења варлешу овто. Дојто лел. Ҷа кана кога бе хадиси шерифи. Ака те иси акана бузора во хадис. Сарва кере, кунфу. Хадис Бухари, хадис Муслим. Пало Курани Керими најверодостојна лила, калајтане авторитет ја един ислямијет ески. А каде е хадиси иси, буд пенџардо ме акава хадиси буд вакерава им пренесина во сареленги. И ек дивео пегамбери алейхиссалам пеа маленцар, гело накля таро гробија, таро кабуира. Ама пейгамберескере јакјана, не сарамаре јакја. Овди кела си не телали куд да е девлескере изине. Наклятаро гробија хем дикна дуј мануша кола пашлона ко гробја ки мукатане, ко азапитане, казни мејта. Дури о пейгамбери вакерја акала дуј дженетане ко азапи, а на керге нешто буд баро, него е колендар пренесинѓа лафијата ро меџлиси ко меџлиси. Еј филан шуњан со вакерја, акава вакерја, пренесинѓа лафија. А овавер на пазинѓа петари мокрача. И мокрача, прскинѓа лескере, шео долеше цар да намази. На пазинѓа петари мокрача. Па о пейгамбери алейхиссалам диклен вакерја акала и ко азапи. Со кергја ко одова моменти гело пейгамбери тари палма пагля е каш. Гранка баре. Одеа бари гранка паглеала кој каш. Е гранка садинѓа кој е гробот, дојто гранка кој дојто гробот. Ем шуне со вакерја. Па пейгамбери кој каш паглеа е гранка. Ек садинѓа кој е кабури, од дојто садинѓа кој дојто кабури. Ем со вакерја. Надинава манко девел. Демек иншалла. Кај са джикоте која кала гранке иси сапанипе влажност. Свежата не, со кој си панда киленде, на шукиле демек, оленге ко кабури, ала запика лочарел. Ме, на шуким шукари. Урми на гранке ка лочарени казна е манушеске ко гробо, ем соиси Андре соко, ај ме ака насар ту мен деме да те овав, ем те критикуина виек сахи хадиси. Мете кував и ек секунда ки тумари кожа. Туме со те. Саршај одевел некаске те одлучинел те овелле азапи, а те спасинеле урмакери палма. Каш, те променинел е девлескери одлука, одевел веќе одлучинјака немануше те казнинел, те хаблевел, азапите дикел. Саршај ек палма те спасинеле девле. Кој палма кој одевел? Ширк на нели векава. Тој палма изедначине е девлески одлукаја, ован јако карари, овде јапи одлука, оманушка таблол, а запика декел. Саршај палма лескете локарел. Кој палма кој одевел? Сави улога и си е палма кој одевел. Палма и оли бе кардаш. Кој шајте менинели состојба е му лескери? Маре пучи вакала. Со лакале хадиси акана. Дали о пегамбери киршир керге или о хадисите на ховамно? Унда Бухари клила ховамно, Муслим клила ховамно. На јар, на джала пеагер, акава и джахилско пучи. Точно!
И палма лоќарѓа емуленге. Не себе, со скеки палма и си панда са панипе, а од овај ишаретика и палма со дживдитани. А ке да и дживди, палма зикири ке. Лакере зикири, естар лоќарѓа преко кабеле. Тара кабеле, ова не ми одрава. Кај со садињапе и палма, ко гробија, ем лоќарѓа оазапи емуленгоро, себе пи олакоро соко, се и палма си не дживди, циде ака наје кај ти кабел, циде ди. Куку, Курани нешто ова керела, сура Хадид прва ајети. Себбеха лиллахи ма фи самавати ва вал ард. Ва хуа ал-азизул хаким. Иксова керела ова ајети. Сасо и сики се мајат хајки дуњаја славиндор зикири керела е девле, коватано силно хемули. И палма ко од ова моменти ла илахе илlallah, ла илахе илlallah ки пиричи. Вавера ети иси со мен на манглюмте на трупинав, ко вавера ети пишинува матуме ленгоро зикири на халовен. И палма поро зикири ке. Хем култаринја емулен ле е зикирескере берекетеа, олеснинја ленгоро аза. Еакана и палма кергја зикири, култаринја емуле, ме кергјум зикири, нашти култараваме, култаринаваме баба, ме папо, јеке палмакуро имани на неми, јеке палмакуро зикири нашти керел, па онда мес, џанеали, кој поважно, и палма или о инсан? Кој побаро? Палма или инсан? Кој повредно? Палма или инсан? Палмакуро зикири или мене? Моро зикири. Како и навту ќе ајети, олекат керрем на бени Адем, амен возвишингем и Адем скречави упредероса. Олекат керрем на керамет, керамет идеме узвишингем. Е Адем скречави, е инсане упредероса. Онда моро ля иля латано повредно таро палмакуро ля иля. Па месо кергјум код ова клипи бе, кардаш. А кава кергјум со имам Бухари ва кергја, тај суре Хадид ва кергја. Жалост, ту кота тежан. И си куовети, со караспраинету джахилија. Джарамуно плани. Полок. Джаја те дика, академис нама завршинјам, овтото, джаја акана, ола коле доказеја негиринена. Шунена акана ленгоро докази. Точно ко право, и дик ленгоро докази пишинена. Дик ленгоро докази. Палем Бухари. О пегамбери алейхиссалам ва кергја, о девелте казнинеле јахудиен, хај е христијанен. Олај пейгамберенгере гроб ја меџиди керге. Аке акале доказеа Олах ва керена туме са јахуди христијани џана ко нека скере гроб ја керена ширк меџиди кереа ленгере каво кардаш. А кава хадисите ва керела сине од ова со ту магеа тевметнине и слика е народоски. Тега ни акала табеиња таја схабја со джијака на андингемлен олана джанглелија кава? Джангле, е соске ола намази кълдинге кон гробја? Соске акава хадиси на керела лафи мате кълдине узало кабаира. Него акава хадиси ва керела кај од девел те казнинеле јахудиен та е христијанен, олај пейгамберенгере гробја кибла керге. Ленге кълдинге. Ирангепета римека ко гробо кълдинге. Е гробоске кълдинге. Одолеске налетитовен, со огромно сардевеллеле, шир керге, и кибла менинге. Одевел си кавѓа и кибла оправцо, овци дингјапетари правцо, са и јаке и рангјапе кој еке пейгамбере скоро кабари, одори намази килдингја. Е пейгамберенгоро, ја ливиенгоро, ја таленгоро, ерелеренгоро, гробо нашти леа киблате овел. Нашти леа се, акава хадиси шерифи, сова керела, одевелте казнинеле јахудиента е христијанен, олај пейгамберенгере гробја меџиди керге, односно кибла керге, сеџда ке тан керге. Имам Бухари. Сага, пинду паншто. Ајде дика кана кај, акава хадиси само хари, акава хадиси нашти леале, кај о пейгамбери забранињате кълдинелпе машкаро гробја. Нашти, дик соски. Соло, дикен, со ја кава? Кјабе, онај светот хан.
Ака те намази да кълдина. Иксова керела. Тема, ки кјаба и си гробија. Ајде бе, те керелафи. Шајли керелафи. Сао алимие керге иджма. Иджма сои уле едногласна. А иджма, акава едногласност. Коркори пестар, тано самостално докази кодин исламијети. Кисој керге едногласна уле, иджма керге косо, кај о кабури Хазрети Исмаил алейхиссалам ескоро, тај олескери дај и Хаджера, Хазрети Хаджера, тано ки Каба котан анавкердо хиджри Исмаил. О Хазрети Исмаил алейхиссалам, тај дај лескери и Хаджера паруме јакате. Број 5. Дике на акава дел? Сар полумесец, сар ограда. Дике на акава? Те објаснав типни историја и Кјаба сине джијакате. Ама ке да рушињапе, на сине доволно бара, па и Кјаба кратињапе, ама акате чивге и екограда те обележине кај чачут не Кјаба коротан джијакате. Акате и парумео Исмаил алейхиссалам тај Хаджера. Вакавата. А кај кара кава докази ме мандаш сар ко интернет кергја, те кергјам лафи мишим кер доказен сар тепеле мен прво думи ке ова те кера лафи. А кава шајкајте аракелте дафту адреса Махитин, Сире ибн Хишам, сиер сои историја зин исламијете скри таро ибн Хишам, Тарих таро имам Табери, таро ибн Есир, тај ибн Кесир. Кој си някога последно? Тумаро може. Ујстоваќе. Кај ки Кјаба и си гроби. Иран те дика панда со кај кјо. Келаи, Кополил, ел иктифа вакергја, и Хаджера о Исмаили, тај е Исмаилескоро чаво набит, тане паруме ко хиджр, ки Кјаба. Ел иктифа, фи мегазил Мустафа, Ес-селасетул хулефа, страница шелу дешуења. Кај тринџе неки Кјаба и паруме. Ме само акава узорале хадисија. Меѓанава вера предание со и керавален ки резервате, некој мангле панда дебата, ма не си има панда резерва доказија, кај на само акава. Над 3000 пејгамбери узали Кјабата не паруме се олаге да осетинена си не омери беџана си неки Кјаба, одоте магена си не темерен. Се и Кјаба, чачутни Кјаба, управдана вела, онури лакуро кија каја дуњаја те джедијате одела. И ова мангле колдова му баре кот ханте парунен перед. Ама амен, а наја од оказија баш акала трин кабуира, мада и си на више Кјаба сај перде кабуира и пегамберен гера. Ибн Џубеир, кополил рихле, пренесинела, диксова керела. Исмаилескоро гробо тано тело Кјабакоро златно луко. Ки Кјаба и си кади керо спики златно луко, таро емеви и кердо. Овсине обележимо зелено мермереа, о кабури. Зелено мермереа, хем дамке таро некоја жуто боја со и бут пашеко злато, сумнакај. О хаджие акате, кълдинена намази за телен теберруко. Те оберекетинен пе пейгамберен гере танендар. Се одова тан одевел нурладингја. Олил рихле, печатимо ко Египет, Ибн Џубеир, страница 63, доктор Хусейн Насар. Лескоро превод. Истражување лескоро си. Колил таро Ибн Есир пишнела, Хазрети Исмаил, алейхиссалам, мукля васијети те парунел пе узал пири дај кот хан анавкердо хиджри Исмаил, код да полумесец. Дик, кај си? Сире ибн Хишам, печатимо ко Египет, том 1, страница 6. Тарих таро имам Табери, печатими ки Европа, том 1, 352. Тарих ибн Есир, печатими ки Европа, том 1, страница 89. Тарих ибн Кесир, Роджа, том 1, страница 193. Муџемул Гулядин, китема хиджр. Акава караке кај Исмаил мукля аманетите парунел пе ки Кјаба узал перидај. Значи ки Кјаба и си гробија. Епа, кодинела пе котан кај си гробија? Кодинела? Само о гробу кибла накерела пе со протходно хадиси вачо. Оленгоро хадиси со лего. Од отео пегамбери вакрела кибла мале те овело гробо.
леске макълдим. Леске ибадети маке. Ов нане ништо англако Аллах джелле шану. О пейгамбери да кој нурланди момануше бизо девел ништо нане. Од ово пейгамбери укажин јакаде. Кибла маке саро јахуди мо христијања ленге сежда керге, ленге ибадети керге, ленге молине напе. Панда ко цркве ленгери и ко не иси лендар родена јардоми, лендар родена помош, лендар родена берекети. На, од ова и висат. Харам тамо висат. Од ова хадиси од Реске керел лафи. А на те кълдине узо кабари. Потарака на гаранција кај те имаме дена не гроби. Цело дуња перди гробја. Нај проблеми о гроба. О проблеми о ниети каске кереа сежда. Ту ки ќаба да те кълдине, ме пучава ту ќаба ќе ли кълдинеа или е девлески? Е девлески. Е па соске переа ки сежда е ќабаке и ќабата ни працо. Е соамен требела те на иначе амаро ниети е девлески. Па англитут е соиси на неважно. Кало бар, ќаба или гробо. То ниети панду е девлески. Доказа каде сте роджане, а најваро со. Еке мека дав туме ни е шанса. Хазрети Омер ке да кувела ко Кудус, освоинела о Јерусалим, но ти не на лескете кълдинел ки црква. Статуе Исус ко крсто, мајка Марија, иконе, Свети Јакава, Свети Јакова, Омер куѓава каѓа ту шајлија каде кълдинеа опопо бискуп вакеѓа, шај кълдина. Ама дарава кај моро народо ти црква ка керела џами. Одолеска каде. Значи Омер како кълдинелци е котанка Исус ја сакет буѓа. После Омереске да муши кога ке, ширко Омер да. Наве брат, и нати туке нека скоро прогрес. Само дикја закачка нека ски ифтира дичи. Омер да те овел факава замани, ту леске да закачка. Ибн Саад ко полил табакат пренесинела ке да е Исмаиле синеле биш берш лескери дај хаџер наклај дуњаја тега ни е дија сине е њамар деш берш. O İsmail parunga pediya kotan hicr ki Kaba ke da mulo oleda ote parunge koave rivayeti tergiola İsmail'e skoro grobotano точно тело златно луко машкаро бей тај рукн. Ибн Саад табакат том 1 страница 25 печатимо ки Европа долиолил мен дик сави прецизно адреса. Джапан да те дикајси. О дока старо Курани баши џамија узо кабуира. Канао Курани дава керела кај узало гробја шај кереа џамија. Кај акава араклова косуретул кеф бишујекто ајети. Асхабул кеф иси ко Курани. Асхабул кеф тане некобор амала кола нашена таројек цари. Цари кој ва керела пе девел. Ола почмингете верунен ко теохид. Насине ко Аллах джелешана. Джанена си некај од цари, на не деве. Ама од цари родињата му дарелне. Па Аллах нашли ки пештера. Ке да куѓе ки пештера, тришел берш, јеке да ки каке, јеке секунда ке наклеа. Ола за суке, накле тришел берш. Ама ола од ова носу тинги сабајле удо, ола ми стинге ја крат наклеа те. Или неко борсат јави, а чи леки пештера, и клонавли, тришел берш сајмени мо. Ке да инклилете кинено доле паренца, аз таргелен тумен, злато ли араклен? А када паре, тришел берш пуране. Саве тришел берш. На наклен ние кратаме на катеси. Но това ке кај араклен од ова злато, а стари нален ко од ова вакти легере везирија са полиција, легаре ладен пален ко цар, ама по од ова замани, од царида, по народо, уле му'минја, уле христијања. И ола следи ги од тевхиди. Джанена си некај каабел о Хазрети Мухамед алейхиссалам. И ола леле информација башо ефта джене емиек джукел кола засуке тришел берш. Ола леле одеја информација хем манглете джанен кој ке да дикля од цари кај ола и тане бут водуше и јапе. Бут раду им гепи народо, а раклеме ефта джене со засуке. Ме молен горо джукел дури ки Библија да ленге хавериси. Ефта кој совен. Екада, ке да ола наклеи дуњаја, оленгере гробја, ки одеа пештера. Парунге ко гробја. Екада, диксова керлоајте. Некола олендар вакер гете градина упри ленгере
кабуира дувари, бинаен. Бинаа зграда е. Ама упро ленгере кабуира те вазда да екзидо те пазина калатан, соскя кала на необична мануша, амилин да хабили не макала и да но ефтаджене со заксуке, тришел беш на клејке секундаке, акала и мануша евлија, акала и датања. Акала амен те пазина, амен ленге со те кера, турба те кера, турбе, дик бина. Зграда те кера, односно дуварите, тика, акала и докази кај шај джаизи тано те градине турба, кукуранивш. Дувари уприленде те пазина, мате нашава акала кабуира, акала и мубарекотан. Ама одола, коленгоро лафи на келасине, коласине алинја, ола упредер ленгоро лафи сине, акава обично народова кергјана какера турба. На оалинја оджанде мануша, кола водинена сине од ова дини, олама керге упраленгере упраленде ка градина мезџити џамија. Екет, мезџит, црвена, лоли бојаме пишињумтаро ајети джелиле, со оалимја тариодија добава кергја, упро одола кабуира ка градина мезџити. Со јакава ајети джелиле, со укажинела, кај узало кабуира шајте градине џамија. Кабури се песке кабури јек манушескоро со овда и дживто само со амено лена дикаја. Забранимуите лелпе кибла те овело кабури. Тани бадетеске леске и бадетите гелпе забранимуи. А иначе теле тебе руко, тебе сули, те джао коа сабул кеф, јали те джако пейгамбери, јали те джава верте, ем те ваздете васта, ем со те вакере. Ја Рабби хатри Ебу Бекире скоро. Дикен, Ја Рабби хатри Ебу Бекире скоро, јали Ја Рабби хатри асхабул кеф, поможи ма. Акава на неши, каски обратилението, еделеске Ја Рабби вакере. Те гелан, филан, поможи ма. Акава и висат. Ајше, тут си видјане дели, тут не старо дели. А кој дела береки, кој дела рахмети, кој поможи дела, кој садела, каске ризинеја перела јек листо кипу, са е девлески ризинеја, пак е да кажа, Ја Рабби, дескоро хатер, тума геле, поможи ма, шај. Ама, калеске ва вертева. Джате дека пам да исвили нешто па вакавајте мисле на и си само јек. Сто дике накаде, иси ги? Акате, дике на, пейгамбере скоро гробо да тану ки џамија. Аки, пейгамбере скоро гробо, акавај, озебе. Акавај меџиди не бе. Ки сред џамија е пейгамбере скоро кабе. Саудола асхаби, саудола табеиња, алимја, ханефи, малик, шафи, хамбели, саудола. Вакерге века и пейгамбере скоро гробо ки џамија шиптана? На вакерге, па со измисли, не на ту, мен. Доста акале фитненца, доста акале резидоја, чити не тумарелима. Ама религендар теленем доказија. Најте завршина джесаба намаз.